जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेना साफ देखु मेघार न्यजवा दिपि सकला अने बपि फाजु मेजु पिन्ट दिनुगुला निसे लस्कुस नाप हनाबन तै चुनगु जुल टुगु ज्याजो उडास ज्याजो स ठौ उडास ज्याजो या पि सोकोगु ज्याजो जुना जिबिगेन दुलादर सिकमुनि हने वे चुनगु जुल उडास ज्याजो सिकबिजा हरेक बुधबार सुटोसिया चटा इ बुख लिपा यना दि भइगु ज्याजो कट ज्याजो उडास रेडियो उपत्यका चेना साफ देखु मेघार ज्या परिकल्पना उडास समाज न्यवय कट वै चुंगु टुगु ज्याजो या सगुय टाट्न थैगु डाटे स yana चुंगु विभिन्न कठया ज्याखया गतिविधि बुखया रुपे उडाटेगु विभिन्न ज्याखया मसिका उडा व्यक्ति न पखलाबला यासे यहाँका वै चुंगु ज्याजो खट ज्याजो उडास लिसे उडा समाज yana चुंगु तिथि ज्याखया तन प्रचार यागु आजुकया यहाँका वै चुंगु ज्याजो खट ज्याजो उडास चिकपिन्सा रेडियो उपत्यका चेना साफटिकु मेगाहर्ज तरंग नाप हलियंक चिट radiopateka.com.np ना इना दी फेगु ख इदि ज्याजो चिकपिन्सा बुधबार यने टोभिउ खसा ठुगु ज्याजो हना चकली सकया हरेक बिहीबार बहनी खुटेट्या इलनिसे नेट्या इ तक इना दी फेगु ज्याजो खट ज्याजो उडास लिसे बेबे ज्याचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक के उना उडास ढगु पेज टाइप एना उगु पेज लाइक एना अनबियाटगु ऑडियो आर्काइव क्लिक केटा ढासा चिकपिन्सा ठुगु ज्याजो एट ठगु मा कठ इना दी फै लिसे जिजा ठुगु ज्याजो युट्युब ने टयटगु दुगुने चिकपिन्सा युट्युब उना उडास ढगु टाइप एना अनन ठुगु ज्याजो यिने फेगु जानकारी ब्याचुनुगु जुल ज्याजो उडास या ठौ पिसोको गु ज्याजो ठेनि ढुंगु गुडो उडास समाज न्याक वचंग ठु ज्याजो सगु उडाटेगु नीति गर्व विषय कठ ज्या वचंग न सकला उडाटेगु ठापु दय वचंग दु जजमे ज्याजो सुबारमया छपु निपुसंगु ओले लोको भागमे ओले जिठुमे सकला उडा जातिया त वे कपिनि गुभी जिमा ढाइगु काम न एसे देछन चुनुगु जुल ज्याजो उडास मार जुम्बा जमुले तया कनत गुबाख न्यारे मस्त कने तिना वहे छपु बाखो जुम्बा जमुले तया कनत गुबाख न्यारे मस्त कने तिना वहे छपु बाखो जुम्बा ज कंगु बाखो बाजा बजे पिनी पाले झिगु दे चोजाहो बाजा बजे पिनी पाले झिगु दे चोजाहो विष्णुमती बागमती कल कल न्याहो विष्णुमती बागमती कल कल न्याहो चुकननी बाप का ये चुपी चुधा सोथा पति पुरखा पिनी हिचती न स्वाओ जिम्बाज कंगु बाखो देखो न्यंक अन्न सैगु तत फागु गुहा देखो न्यंक अन्न सैगु तत फागु गुहा बुया फुसे चकलिका वंशी चुंगु गुहा बुया फुसे चकलिका वंशी चुंगु गुहा नख चख जात्रा वये मन चंदा दुख शिया चती है का नेगु न ससाओ जिमी बाजा कंगु बाखो देगा फल चलो हो हिती
कलाकृति जहाँ देग फल चलो हिती कलाकृति जहाँ झिगु भाषा संस्कृति है झिगु थगु पाओ झिगु भाषा संस्कृति है झिगु थगु पाओ टिभी मरु मोटर मरु छुए मरु सानो उगु इले दलु मत देश झझदाओ जुम्बाज मुल्ले तैया कन तगु बाखो न्यरी मस्त ठनिप संगोले लोगो हागो मेटुङका हाना सका सिक्न लस्कु सेना चुनको जुल जाजो उडासवा जाजो जिका सिक्मिन ज्या कामी बिगिन तुलादर टोका रेडियो पटेका सेना साफटिको मेगाहर्ज तरंग सिक्पिन ठुगु इले हलियंक चित radiopateka.com.np याना न्यना चना दिगुडु रेडियो पटेका सेना साफटिको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यवय कठ मंका रुपे याना चंगु ठुगु जाजो सिक्पिन हरेक बुधबार ठुगु इले नाप हरेक बिहीबार ठोय इले न्या दि भेगु जाजो कठ जाजो उडास जाजो एटा जिस संगु वे ठेला टेगु जुल दक्ले नापांगु वे जिस उडाटेगु मसिका बिगु कठ उडाटे याना चंगु विभिन्न जाजो याता मसिका रुपे नाप उडाटेगु खला पुछ लजका मसिका विभिन्न जातीय मसिका टुगु जाजो स न्यबे चुनको जुल अठे हे निकागु बोकठ जिस उडा समाज दुगु जिगु खला पुछ याना चंगु विभिन्न कठ या जाजो याता बुखाय रुपे सिकपि झने है चनको जुल लिसे जिस लिपांगु इले उडा समाज दुपि विभिन्न व्यक्ति नाप खलाबलया से वेकअप इज समाज बेचंगु हपा टिवो व जाखयत चर्चा परिचर्चा यागो आजु कायन जिस ठुगु जाजो न्याक चुनको जुल अवश्य न ठौ याठो जाजो न्याक चुनको इले ठौ जिस ठो पि सोकोगु जाजो न्याक चुनको जुल चासे जाजनमे जाजो डक्ले नापांगु बो पाखिउने मसिका अवश्य न वंगु मंगसिर 21 गते प्रदेश सभा व प्रतिनिधि सभा चुनाव कोचा टुंगु गुटो चुनाव कोचा लिसे हे यक्कु हे चुनाव न सम्बन्धित उखे लिचो वेगु चाचो जचुंगु थइले वाम गठबन्धन नेपाल राजनीति वर्चस्व केन चंगुला चिकबिजा सुहे जुल ठोखन ढाइ चुनावगु इले जी उडाट राजनीति खेले गुगुठ सक्रिय टुले ढी उडाटे स राजनीति खेले चुटा केन चुनाव दुकी मरुले उडाटे स राजनीति खेले चुकठ भूमिका मिटा चंगु दुले वंगु स्थानीय चुनाव व वंगु प्रदेश सभा व प्रतिनिधि सभा उडाटे स चुचु पार्टी चुनाव गुगुठ ठगु उम्मेदवारी बिलले अवश्य न ठौ याठो डक्ले नापांगु वे ठोय मसिका बजाकला सिकमिन्ट बीट नको जुल प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा या चुनावे उडाटेगु उम्मेदवारी ढका प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा या चुनावे उडाटेगु उम्मेदवारी नेपाल ठिठी राजनीतिक पार्टी चुनाव उडाटे सन ठगु सक्रियता केना वे चंगुडु ठोय जोले 2074 साल स्थानीय तहया चुनाव निसे उडाटे सन ठगु उम्मेदवारी बिया हैकिन राजनीतिक चेतना दूर रहेको दसु बिया वे चंगुडु वंगु मंगसिर 21 गते जुगु प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा या निगु चरणया प्रत्यक्ष व समानुपातिक उम्मेदवारी बिया उडाटे न राजनीतिक ले दूर रहेको दसु उडाटे सन बिगुडु उडाटे सन ठिठी कठया पार्टी आबद्ध जुया तुसी जुगु स्थानीय व प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा व समानुपातिके उम्मेदवारी बिहा जी उडाटन राजनीति खेले चिउटा डु रहेको दसु उडाते स बिगुडु ठे जोले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पाखे क्षेत्र नम्बर 8 प्रत्यक्ष मंगलरत्न ताम्राकार क्षेत्र नम्बर 8 समानुपातिके मिरा महर्जन ताम्राकार उम्मेदवारी बिहा दिगु ख ठुकटहे उगु पार्टी पाखे क्षेत्र नम्बर 9 प्रत्यक्ष पाखे ते सुषमा सिकराकार व समानुपातिक पाखे गीता सिकराकार पिन्सा उम्मेदवारी बिगु ख ठुकटहे कांग्रेस पाखे क्षेत्र नम्बर 9 या प्रदेश तर्फ प्रदेश सभा कए इनमान तुलाधरन उम्मेदवारी बिगु ख ठुकठए उम्मेदवारी बिगु झोले उडाटे स विवेकशील साझा पार्टी न आबद्ध जुया ठगु उम्मेदवारी त किनिगु ज्या यागुडु ठे झोले विवेकशील साझा पार्टी पाखे अनिल तुलाधर प्रत्यक्ष क्षेत्र नम्बर 8 ए प्रदेश सभा नीति उम्मेदवारी बिगु ख अठहे नयाँ शक्ति नेपाल पाखे प्रदेश सभा नीति नुच्चे शोभा येमी न ये जिल्ला नम्बर 8 प्रत्यक्ष उम्मेदवारी बिगु दुसा तिमीलाई येमी समानुपातिके उम्मेदवारी बिया दिगु दु
अतेहे नेकपा एमाले पाखे प्रदेश सभा क या नीति क्षेत्र नम्बर 6 पाखे के स्थापित प्रत्यक्ष उम्मेदवारी बिगु ख नप वेकन ठुगु लागा थ प्रत्यक्ष उम्मेदवारी डना ट्याका डिटन ता लागु ख अतेहे नेपाल राष्ट्रिय पार्टी पाखे समानुपातिके उत्पल तुलाधर व सुवर्ण केसी तुलाधर चित्रकार उम्मेदवारी ब्याडिगु ख ठौया इले उडाटन राजनीति पाखे न्यने उनीमा ढैगु सोच काया उडा ठर पिन्छ उडाटे संकेन वइचंगु साहसेट चोछना उनीमागु आपला उडाटे स वाचका वइचंगु नप ठुक ठय राजनीति द्वाउना प्रतिबद्धता पंका देय नेतृत्व यात उडाटन तया दुहेगु उडाटेगु नीति गर्व विषय जुया समाज न दवइचंगु दु उडाट राजनीति खेले सक्रिय जुगु ढैगु ए उडाटन राजनीति खेले जनचेतना डुबी वर्ग ढका चिसा आ बेबे या मागु इवो गुडु राजनीति ढैगु दे या त न्याकी गछगु प्रणालीला खाय खट उगु प्रणाली छि उडाटे सन ठगु समुदायको हित या नीति चुकठया पला लोनी पई चुकठया जया भइरहेको सोच तया छि ठिटी पार्टी आबद्ध जुया राजनीतिक चेतना दयचनी मागु ठौया अवस्था जुगुडु उडाट राजनीति के क्वावेगुले ठगु गुंगु ठर झिगु खला पुचाय नीति गुकट हिट याफे ठगु खला पुचा व समुदाय नीति गुकट जया फेटेगु सोच उडा उम्मेदवार पिंके दयवे चुंगुडु ठुकठ ठौजी उडाटन राजनीति खेले चुटा डुपि वर्ग ढका फुकसियो हने ठस्वा बगु ठेगु उडा समाज नीति न सगु गर्व यागो विषयला जुहे जुल वसना ठुगु मसिका न्यने टुंका सिकबिन्छ ठुगु प्रदेश सभा व प्रतिनिधि सभा गुकुठ छुछु पार्टी चुना उडाटेस ठगु उम्मेदवारी बिगु भएको जानकारी सिकपिन डरजी रहेको आशा भलेसन जी कै चुना गुजरा उडाट ढासात राजनीतिक चुटा डुपी व्यक्तित्वला खयकट दिसे उडाट ढासात बौद्ध मार्गी लगे जुचोपी उपासक कठन ठुगु जातीयत काय टगुडु लिसे उडाट ढैपी व्यापार यापी वर्ग ज्यान व्यापारिक खेले न ठयट मानव चोपी समुदायला खयकट जानकारी लिसलिसे ज्याजुस आरास बचा क्लसी डिपा पाके हुने डिपा ठुंका हन जे चिकपिन हने टुगु वाया उडा गतिविधि नप उडा व्यक्ति नप जुगु खना बला जनावेको जी ठुंगा ज्याजो उडास ज्याजुस जोजो लुपा छिपिन्छ निनाचना डिगुडु रेडियो उपत्यका नेने सना जिसनी सुबह बचाहको डिपा ढुंका हना सका सिकमिन लस्को सियाना चुनुको जुल ज्याजो उडासा ज्याजो चिकपिन छ हरेक बुधबार सुतो एशिया चटा इया बुखलिपा हना सकले सकाया हरेक बिहिबार बहनिसिया कुटाट्या इलनिसे नेटाट्या इटक निना डिपेगु ज्याजो खट ज्याजो उडासा ज्याजुले आरसे जी चिकबिट न्यसलिस कासा न्यवेको पाखे उनी टेको जुल न्यसलिस कासा ढासा त चिस उडा समाज नाप सम्मानित जुया विभिन्न कठा न्यस चिकपिन हने टेचनको जुल टुकु न्यसया चिकपिन प्याचिलिस ब्याडिल ढासा उडा समाज देचाइको विभिन्न कठा शिरपा चिकपिन ललहाको जानकारी न बेचनको जुल टुकेको नीति चिकपिन छ न्यवेको न्यसया प्याचिलिस चोया उडा समाज छे उना ठगु लिस बिमागु जुल लिसे चिकपिन बेबे ज्याचोगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक या उडा सब पेजे उना इनबक्स से जिमटा ठगु ना व लिसर तया दिल रासन कोला प्रथा पाके न चिकपिन सहभागिता याके बुझी टुए झोले नि ठुकुसी न चिकपिन नेसा टेटनक जुल ठुकुसिया नेसा ठुकु ठडु उडा थर मध्ये स्थापित तेस सिया सामान डेकीगु खसा सिन्नुकार यागु ज्या चुका हना छक नेसा लिसकया छना उडा थर मध्ये स्थापित तेस सिया सामान डेकीगु खसा सिन्नुकार देगु ज्या चुका अवश्य न चिकपिन ठुकु नेसा या प्याचिल सब बिया उडा समाज बिगु चिरपा ट्याकिट टालाई देगु आशा भलसा कासे आरस ज्याजो या जी निकगु पोपाके उनीगु इ जुगुडु निकगु बोटा सात चिकपिन सुहे जुल निकगु वेज स उडाटेगु जिगु ठर गुंगु खला पुचन याना चंगु विभिन्न कठाय ज्यात उडा गतिविधि बुखाय रुपे निवेट न जुल दासा ठुगु वाया उडा गतिविधि नेने पाके हुने क्याजो उडास ज्याजो स
उडा समाज जपिनीको दठी मम पार्टी उडा समाज कार्य समिति जपी व जया तिरमेजुपी सहित मुना मंगसिर 22 गते शुक्रबार मम पार्टी यागु ज्या असया उडा छे झझ ढाक कोचागुडु असया उडा छे दुगु हल भाडा बिगु सुरुवाती कठ ठुक ठय ज्याजो याना सुरुवात यागु ख ठुगु ज्याजुले कार्य समिति जपी तिरमेजुपी नाप ठौ ठौए मसिका काल बिले यागु ज्याजो न जुगु ख नाप जहान पिन्छ उडा समाज वया याना दिगु योगदान या ढाठे ताला ढैगु पछि न ठगु नुख ट्या दिगु ख ठुकुट ठगु नुख टेगु झोले समाज सेवा यागु ज्या ठपी उत्साहित ज्या सुनिमागु व क्रियाशील दिगु हे टढगु ज्या ख ढैगु ठय धारणा पिति बिगु न यागु ख स्थापित पुचया फिफा गेम कासा स्थापित खला युवा पुचल भिडियो पाखे भितेगु फिफा गेम कासाया परोपकार उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगसिर 23 गते यागु टुगु कासा ताम्राकार तुलाधर शिखराकार बनिया स्थापित पियाना सिंखुम युवा पिन्छ बुटेकागु ख कासा नपा सुनिल स्थापित लिउ प्रमोट गर्न स्थापित व लिया लिउ क्रिस तुलाधर लागु खसा त्या पिन्ट स्थापित खलय नायो प्रेमकाजी स्थापित शिरपा न ल लागु ख टुगु कासा नपा याट न्याडो लिया लिउ याट निरो शिरपा ल लागु ख स्थापित खल युवा पुचय छ्यान्जे निश्चल स्थापित संयोजकते ठुगु कासा न्यागु ख ठुगु कासा मिति 10 मिनेट इ लगे जुगु कोसा खलक उडा सयत ढागु डो युवतीगु डटी ठौया यु कठन लुएक ठुक ठया कासा गुसा गुइगु जानकारी न बेकपिन्छ बियादिगु डु उडा समाज शुभचिन्तक दिलीरत्न तुलाधर सम्मानित थाई एयरवेज पाखे नेपालले टपेङ्क सेवा सुरुवात यागु न्येड पुंगु अवसरे एयरवेज बालक कार्गो यागु बापट रिचुअल फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड या प्रबन्ध निर्देशक भाजु दिलीरत्न तुलाधर यात सम्मान यागु ख भाजु दिलीरत्न तुलाधर जु यात उत्कृष्ट कार्गो अवार्ड पाखे मंगसिर 19 गते मंगलबार सम्मान यागु ख ठुगु अवार्ड भाजु तुलाधर पाखे सन् 2004 निसे निरन्तर रूपमा ट्याका वइचंगु खस वेकलट अवार्ड काय दिगुली उडा समाज पाखे न दुनुगुला निसे पिन्टुना देछागु दु उडा समाज पाखे न्याका वइचंगु ठिठी ज्याजुले इले बिले वेकल ग्वाली नै याना वइचंगु दु समाज सेवा या खेले वेक छम मन कोसाम व्यक्तित्व न ख प्रदेश सभा केशव स्थापित ट्याटा ये जिल्ला क्षेत्र नम्बर 6 ले वाम गठबन्धन पाखे प्रदेश सभा कया उम्मेदवार ज्यादिम लोकवाम नेता केशव स्थापित अत्याधिक बहुमत वेकयत उडा समाज पाखे पिन्टन दिछागु दु ठुकट हे प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा उडा उम्मेदवार पिन्स थपि ट्याका नीति जोटो रूप सक्रिय क्यंगु यागु खस यको हे मतदाता पिन्स वेक पिन्ट मत बियान समर्थन यागु ख तर प्रत्यक्ष सफलता ढासा केशव स्थापित जक हासिल यात तालागु दु कसा मिसा पुचल लुम्बिनी भ्रमण एंगेगो कसा मिसा पुचया गोसले पेनुयंकट लुम्बिनी भ्रमण वैगु मंगसिर 29 गते शुक्रबार निसे पुस 3 गते तक या ट्यंगदु शान्ति नायक रूपे विश्व स्थापित ज्या डिम गौतम बुद्ध जन्मस्थल आधार व सम्मान कठ टुकटय भ्रमण ज्या जिट्यंगु चिदुगुदु ठुगु भ्रमण कसा मिसा पुचया नाय मिरा ज्योति कसा नेतृत्व चुई खुमेसिगु सहभागिता जुगु ख उडा सयत ठागुदु अबन्य जन्मे जिकपिना टुगु वाया गतिविधि न्यनुगा उडाटेगु गुंगु थर जुगु खला पुचन गुकठ जयना चंगुदु उडाटेगु गतिविधि सुजा चंगुदु रहेगु जानकारी सिकपिना दते जे रहेगु आशा भलसना जी कैचन गुचल यदि सिकपिना उडा समाज न पा अबड जुया गुंगु थर जुगु खला पुचन न पस्वापु तया जयना चना दिगु खस जिमत स्वापु तया सिकपिना न चंगु जय जानकारी बिया दिगु खस सिकपिनु ज्या ख त ठुक ठहे बुखय रुपे तेगु बच विषय यजुसा आरस बच हाक्लजी दिपा पाके उनीगुजी डिपार्टमेन्टका हामी चिकमिन हन टाउगुजी ठाउया उडा व्यक्तिगत जुगु खनाबला जरा ज्याजो उडासा मार्फत जोजो लोपा छिपिन्छ निनाचना डिगुडु रेडियो उपत्यका निनाचना जिसनी सुबह बचाको डिपार्टमेन्टका हनासका चिकमिन लस्कु सियाना चुनुगु जुल ज्याजो उडासा जेजु छ जिखा चिकमिन ज्या कमी बिगेन तुलादर ठोक रेडियो पत्रिका चेना साफटिको मेगाहरज परिकल्पना उडा समाज मंका न्यवय कठ न्यनवै चुंगु ज्याजो कठ ज्याजो उडासा ज्याजो या छगु छग टाटना समस्त उडाटेट छप्प छडी याना उडाटे छ याना चुंगु विभिन्न ज्याखयत संचारे खेले वापटिका ठेको आज कया उडा समाज न्यवय कठ न्यनवै चुंगु ज्याजो कठ ज्याजो
उडास ज्याजुले तिस उडा गतिविधि उडा मसिका नाप उडा व्यक्ति नाप खलाबले यासे वेक अप निगु नुवा ख टेस्ट चुनको जुल आरसे ज्याजुले उडाटेगु नुवा ख टेगु इ वो गुडु उडा व्यक्ति नाप खलाबले यासे तिस वेक अप नि नुवा ख ठुक त हे वापटि ख तय वेचिनको जुल उडाटे न विभिन्न खेले विभिन्न कथा आबद्धता दु वेक अप इस उगु खेले गुकु ठ ठगु योगदान हेर्न चुङदु क्षमता गुकु ठ प्रदर्शन हेर्न चुङदु वेक अप पाके तिस एको ख सिकिगु होटा झिटा चुलाएको जुल ठौए ज्याजुले तिस साहित्य खेले ठगु योगदान हेर्न चुना दिमा व्यक्तित्व सरस्वती तुलाधर यात बनटेको जुल वेक छगु टगमे निसे झिगु टगमे टक परोपकारी नेपाल भाषा बंकीगु ज्ञान याना चुनाको दु ठुक ठ वेक छम प्राध्यापक न खट इसे वेक साहित्य खेले बाख चोमी कठन वेक इन्हा हुन चुङदु दैनिक जीवने जुइगु विभिन्न कठया गतिविधियात बाखने रूपान्तर याना वेकन बाख न्यबे चुनकुदु वेकय बाख चिसा वेदे बनिगु खसा झिगु समाज झिगु दैनिक जीवने दयवे चंगु घटनाक्रम हेजु अवश्य न ठौयाटो ज्याजुले वेकन समाज लिसे साहित्य खेले ब्याचंगु योगदान चर्चा व परिचर्चा यागु आजकया चिसा वेकना प खलाबला ब्याको गुदु ज्याजुमी ठौ चिसा वेकना प जुगु खलाबला ठौ ज्याजो उडास मार्फत न्यवेट न उजुल ठौया ठो उडास ज्याजु छ लस्को स्याना चुनको जुल ज्याजो उडास ज्याजो छ तिबादो तिजम भूमि चोमी व समाज सेवी कथा ठौ जिसतन ज्याजो उडास स बना चुनको जुल त्यो बंकाको अनुभव छ गरे बंकाको ला तदय देंगला बंकाया छौ द तरंग लुरंग खडामल कि थसिबे कोइपि मस्तेस थय नुगयो ख व सफोया ख इनाबिगु ज्याजी अले वो ज्या मस्तेस न बनेवे लिसलिसे चोज्या न थगो ला नेकायंको पे यको मस्तजी खना जिसबेन बालक बाख चोया इमस छुन छु थासे थगो फापा बुइचंगो अले थगो ज्या केना चंगो खना जितस्कन लेता विराट नेपाल भाषा इम त तकमा बि अले लुमिन शिरपा न इम त तकमा बिया चंदो ले थंकने सेनामी पुच पाखेन मस्ते त शिरपा बिया चंगदो वो शिरपा कावनी बले मस्त जिलिसिलि वइ बले जि इपिन लिसिलिसि वनि बले जिमी दथि तस्कय तरंग गौरव या खते तस्कन लस्ता या खजी वय जिता तरंग थ त शिरपा थे जिता वला जो भावनात्मक शिरपा जुल ताते शिरपा यो खला मासे आटक चाहिँ छिछु शिरपा ट्याके चाहिँ तालागो खेला दक्ले नपा जिता लुमिन शिरपा दका मिसा खला यो खलके जयन चनगो अले स्कुले बंका चनाउ यो ल्याखय स्कुले न्याब्ले मस्त नाप लागो ल्याखय लुमिन शिरपा दका तक्ले नपा ल लागो ख उ शिरपा न तस्कन लेताया जी न्यै पुताला अले अठे मेउ शिरपा दका बुद्धपूर्ण शिरपा दका लक्ष्मण राजवंशी सर लालान्दी गुदो थ निर न्यायो खजला अठे सम्मान कथन न निथा सथा सन जी का खंगदो ताबले थौ जिता लुरन थादो छौ भावनात्मक शिरपा वो छौ चाहिँ छि धाठे काइदिको शिरपा त निगु शिरपाले ती शिरपा चाहिँ छि अपो चाहिँ छगु जीवने महत्व आ छु ने स कथा जी ठेठे ठुइका शिरपा रेला थाता लाटीलाई बेले सुजक ले मताइ रे मरो अले मस्तेसा शिरपा कावनी बेले छौ भावनात्मक कथा जिता ठट मखुसान मस्तेसा काइ बेले फलाउ स्कुलिया फलाम पाखे बंका बनामियो ना काइ बेले अले अनफुक्सा थत अह ढका सुबाबी बेले दक्षा लस्त पंकी बेले अबले ओठे तरंग थत शिरपा लागु छुए मर्थे द ताइगो पंक्यु बाखा चेगु चाहिँ क्षेत्र छुपा बंकेगो ढाबले ला सफ्टी दुगु खची सम बंके मा मस्ते त अले अनलिपा जनरल नलेज कथा ढा बा छु पिने खची के लागि छिसम मस्ते त निंकेगो इमत बना केनेगो वो कथा जोनी हमेशा सोया ढाबले छिउ समाजे गुलिन बालाउ बमलाउ न्येपु माइपु व खत दai व खफक या त कया थ नुगले छुकथ टिक्क मिन व खै त कया जि बाख चयो ख बाख चयबले आ छगो दसु कथ बि जि छपु बाख मिगा तिनिया चयो ख गु बाखने अमेरिका जि कापी चुन्छ था वना अनुस कथा चुन्छनाबले जिपि ल्यावे तेका
अलि जिमसा वो ह्याङ्गरे खाइते वसा त फुक तमा धम लिका का है बले ह्याङ्गर त यान्ता प्यान्ता सन चौ खनजी वो खङ ह्याङ्गर त गुली यान्ता प्यान्ता सन चौ दैव्या जिम त चाहिँ तस्काया वो ह्याङ्गर त्यसमा जिम त तताव नि न जिम त तताव नि न का तस्का नुगले शक्क एकदम इमी अथि जोटे जिता वो फिलिङ जी तयो जिउ समाज ह्याङ्गर याते छम प्राणी कथा जी कया उके जिउ माया जिमु थयो मनो आ नौ मनि न तहिले इमसा फिलिङ गो याखा वो फिलिङ खासले जुया खनि हो ह्याङ्गरलाई निर्जीवन छुस्यो एसा जिता वो ह्याङ्गर याते जी जीवित याना जिछपु बाहा चयोदो बाखा छुगु दौरान छुगु बाखा बुनिगु खसे एको बाखने चाहिँ छुगु चाहिँ छ दै चाहिँ एके जीवन टका चाहिँ हरेक ठो जीवने वो रका चाहिँ छु विभिन्न कठा या बाखा छुगु प्याउ चौडु छने चाहिँ जीवने टेमा मु कारण छुका आ वो छो चाहिँ बानी थे जाउ न दक्ले न पा पवा छगो जीवन या रका जी वो बाखया चोयो जुल वो दक्ले नापा चोयो बाखा का वो बाखने नापसिर पान लाओ का लुमन टिपु चले जी बनाओ का ओके यो को प्रेरणा न बियो जुल अले अथे जी आ बाखा चोय बले आ जीवनी दगा शीर्षक वो बाहा टस्का यो जिया ओके पवा छौ जीवन ने दगा दक्ले नापांगु सपोया ना तया अनलिपा लकसे न्यान्चंग जीवन दे बाखने चाहिँ अमेरिका यो या छौ बाहा का गु बाखै त एकलिया लिया वना बोले प्रेस छु जीवन वाडु आयो न जीवनीय बाखा तैबिरका प्रेस गु प्रेस जायन दिउ म किजा पाजका अमन पयते मजुला धकान्यो बोले जिन जु दैथे बिया उक्ता चो वना अले संग इया हिलासी थौ या जीवन दैन उके न छपु बाखा या दोजलव अले वो बाखने छम बत निगु संगो चला जी बाखा दा वो बाखने न थौ यो इया हिलासु व अले मनुया हिलासुली गुली तक दुग्यंक के दुगा लात दयु के छम बुराया थ काय पि अमेरिका लिया वे जुल अले इम त चाहिँ बाला थौ सामान ते माल इम तला छि पुलाउ के यो डेमा यो थल त इम तला जाम वे जुल वो बमला त ह दया का पौ पिन्छ अमेरिका नि तै बेले अले ठके डोफक गुन पुलाउ त मियंकी वो हिलासु या त कया थौ या हिलासु मनुया जीवन गुक्ता हिलावन तयो ख केने कुतले जिव बाखा या छन तयो ख थपु बाखा न दो छु बाखा बनिउले एकदमै प्रेरणा दैगु अथवा जीवने चाहिँ छुको ठ जयामा अथवा जीवन त सुएको नजरिया पायो को ठ या बाखा यो भाव दैगु तर वो बाखा चाहिँ नेपाल भाषा चोयगुले चाहिँ छको सीमित वर्ग त चाहिँ वो बाखा लचिना चो खल रहेको आवाज चाहिँ जिटा जु ठिकै छिन छुराइदि आ छिन दियो निसाला थौ या ठिके माओ खे ढंकला तर आजी छम नेवाय कुले बुम म्याम चजुल नेवा भाषा जक थत दक अनुभव यान म जोबले अथे मेमेओ भाषा चो जो लाम वनी अले उकी सन थाउ भाषा चेबले गुली त थत सुल्ल न्याक अपुक जि चेफो उली नेपाली चेबले जि निपु पेपु नेपाली न चया कुत या नदो अले इंग्लिश न चेत जि कुत या नदो तर जि म्याइते केने काइते केने बोले मामा नेवा भाषा गुल्टक चोया थाउ नुग ख बेफु उली इंग्लिश चाहिँ उली वेके मफो तका तायु ख अले म्यापिन त या जि छिमसा एसा छिमसा या ट्रान्सलेट या न बिठुइ त जिमेउ भाषा न जि केने फेवका तका ता बोले मस्ते असा ममे थाउ भाषा गुली चेफु उली भाषा चो वया तर मस्ते सा त न्याबले थाउ पाए थाउ भाषा या चोरका चाहिँ जिता अप क्वातो गाइ तर जि दाइथे गैर भाषा चौ खसा चिगु ख अथवा सकल नेपामी पिन्छ बाखा पोना ठगु जीवन चुकटा शिक्षा कागो होटाला वेक अप न चुलाइ खने आमला तस्का बाला खजल तर कुता ज्या चंगदो आ नेपाली थमेस्या चोइबी रका ताउदो जिन कुता या तेनौदो जो बाखा त यो बाखा त मुना अथवा सक्स्या बाला थो बाखने थते जुल थो घटना त यला ताउ बाखा त मुना जि नेपाली चो कुता यान्छनौदो अले इंग्लिश न म्याया पासा निम जाना इमसा छौ त निगुगु सफो उता इंग्लिश ट्रान्सलेट याओ बिचायन चोंदो अवश्य न छुगु कुटा पुनिमा खैटला छिगु नेपाल भाषा याना चंगु ज्या नेपाल भाषा चो न्याकीगु ज्या याला बा चोछा बगुला जुए जुल तर एसाना छि नुग ख छि भोगेन दिगु नुग ख चाहिँ गैर भाषा न चोसा अथवा उता नेपाल भाषा चुएगुले लिसलिसे उता उल्टा न मेउ भाषा न चोसा छिउ जीवने व्यवसायिकता नापा छिगु सपु मिट न अपि ख
खला उ ल्याख चको ठोन्या सट्टैको जुल जिन्छ आमा खला पक्का खता तर छियो साहित्य क्षेत्र उलिची नेजा मफुनी ढामला वन्तला यको तता रपि ढामला आथ मनो डोपिनी इंग्लिश भाषा वन चंगदो गटे आटु सारे जुल अले लक्ष्मण राजवंशी सारे जुल आवे कपिनी सफोला इंग्लिश यको वन चौदो आवे कपिनी बजारे न वन चौदो छी बचा मीडियम वर्ग थे यहाँ पे उक्त जो बोले चीसा उली चोन्याना चीसा टेबा न फुके फो मक्ता ढामला अवश्य न साहित्य खया खलाउले चाहिँ एकको दै चिना खचुएको मे चुएको एकको दु तर छि बाख चुएको बिदा लिएदियो कारण सुखा दक्ले नापाला जि चिना खया चोयो खा चिना ख चया जि सिरपा न कयोदो अले अनलिपा निबन्ध न चोया जि रत्नराज्य बना बोले पूर्ण बहादुर सर यहाँले कविता च ठोच वच ढकावेक्ला हपा ब्यादी जि कविता न चोयोदो अले चिना ख न चोया चिना ख नापा साहित्य सम्मेलन थिति कलेज जोबले सिरपा न जि नाप्लियो अथे कयौ न दो तर लिपा म जि बाख चोयली उप लान्या त दामला ओ बाखए चुए जिता बाखए य ढका कठं लमको तर चोचो बने बोले बाख्ने गुली अपु निबन्ध चुए बोले बचा थाको अले ओ किसन कविताला छने थाको जुला ची आकलन चोय चिकिता रंग चोया गाउ न थाको भाव थाउ नुगय ख अले थम दाते न ख गुली आ बाख्ने संवाद कठं खला बला कठं जी न्याके फो उली जी कविता न्याके मफो ठौँ उडास ज्याजुसँग छिड्दी उडा ढाँसा गजौको जात ख त उडाटेको बारेमा छिगो नुव ख जुटो ओछन कन्डिसन उडा ढाबले छवा नापा निसे लासावना व्यापारी आइ पिख वे कपिनी साहित्य चुएगुली अयौली सिमे अप व्यापारी वे कपिनी लान्या ए ज्यान उडा त्यो समाज यक्को चोइपी मोजो न जुइफो अपने व्यापारी इपि दोजिया जी उराते बारे ढाबले ला उराला छम व्यापारी मचा खाचा तय जुल इमस चेउली यको कम थाउ व्यापारी उपलान्या कि तर जी जिम्यो छेजले चाहिँ व्यापारी लाइने सुयमरो जो था छेदा थाउ छेदा अथे व्यापारी वन चौपी मरो अले था त चाहिँ चुए त अपुठे जी चेउली अप ट्रियो दौरान चाहिँ गुले बैगले उना गुले छेजपि देन ढुंका आ देन्यु इलेन छा चोयु रह्यु ठौडी खन छिटा वजु ट्रियो ज्याखे छे जपिनु 60 अथवा गुली ग्वाली छिटा डेमाउ उडुकी मरो अथेर गाला जी नेपाली पान मेपी पासपिन लिसे अथवा छन मिडिया जी ठोकन लानौ ख छेज ढाबले छेजल आ छ चो थया या छन त इबी धै व चाहिँ जी मताया अले जी चेगु इले नुगले छु ख टिक्क मिनी जी छु दृश्य खनी अले वइ त का त जी मट्टी वेट हुन्की अले वो मट्टी वो विषय त उइट जी आचे अथवा बाखया ठुट जी थटेना चाहिँ के रका जी छन निनु अथवा गबलेला मट्टी वे सात किन चुए अथे चुए बोले आ छ चोइ चन आ छ इल मला तका उ खत ग्वाली आ चाहिँ परिवार छेजल चाहिँ अथि जी कै चन मटा छाडा छ दमने खौया सात कि जी न्याउ ठासे चनान चच्छी चनान चेफो अथवा गन फेबी वसान गन थासे जी व इया त क्वाटुको थाउ नुगले चिना चाहिँ जी नुगल तकले नापा जी वो बाखयो फ्रेम देके अले वो बाखयो फ्रेम दे साथ कि अले जी आ न्याउ ठासे चना सायद थने इ दुसा जिना छ तले फेट्न चनबले इ दुसा जी उबले न जी बाख चयो जियो ला ने अवश्य न सुगु जो मोडुको प्रतिभा सिकेको दुगु अनुभूति जियान सुनको जुल ठुआ बाखा चुकु खला जुजुल लिसले सिचम नेपाल भाषा बोंका मिन जुल ठो ज्याजो न्याकि न्यसिस खलना थे गुछि दाइदिल नापनाप चाहिँ चे खुम चे नेम गुए तगमे बुनिपि दैगु त ठौकुने चाहिँ नेपाल भाषा बुनिपि मोह ज्याउन नका चिगु खलमला जुल ठु कारण छुटे जो ठु मोह ज्याउ नेपाल भाषा प ब्रिटिश न ज्याउ कारण थे छुटे जो अथला शिक्षा नीति हो या खन्जुल शिक्षा नीति विषयगत कथा चाहिँ यक्को नेपाल भाषा विषय दुनिया छन्ले निसगुली मल्याक विषय त वे छौली लक्षण बिउ बेला छिगु थासे जको मको पिने न यक्को यखे त भाषा कथा चाहिँ मौन नेपाल भाषाला झन् आछि यहाँ सीमित प्याथे जुल
अथे जोबले न नेपाल भाषा बना मनु त विदेश से वन्त अथवा ज्याख या त अफिस से जाया त इम त नेपाल भाषा पाके ग्वाली मरो वो विषय बना इम त छुन जागिर ने त कम्पिटिसन या त इम त चाहिँ लपो ज्याम छिन एजिया न ताय त भाषा बनी पि मोजिया वंगु जिमा तो भाषा मुआका टेगु नीति चाहिँ गुल्टको आवश्यकता दु भाषा त झि नेपाल भाषा ल्याङ्का टेमा आवश्यकता चाहिँ छिन गुठन टाकटे आवश्यकता रहेला मेपी जाति पिन्छला जाति त्यसला गब्लेन ठेटे च्युता तैमको झिनेवा जुया नेवाए त्यसा थौ भ्यालामा थौ भाषा ज्याखसेनेमा थौ भ्याचुएसेकमा दैछौ बिचायना थ मस्ते त कम से कम दुगु नेवा भ्या बने दुगु स्कुल त दुगुली थ मचा मचा पि मस्त जक जोसान कम से कम थ माबौ लिसे थ छेजा लिसे खलासे क्यो निम्ति सा इमसा भाषा लाएमा गुली आ ठंकने खे भाषा खलात की इंग्लिश भाषा खलात की ओहो जिमु छेजाला ठुली तडने ढुंकल कारका गु चिसा गर्व ताउ ख वो गर्व या त चिसा लो मंके फेकेमा कि थाउ मा बा थाउ भाषा देयो ल्याङ्का तयो खसा कम से कम थाउ गु छे था मचा खाचा लिसे था छेजा लिसे जक खला नासान थाउ भा ल्याङ्का तयो कुतया मा तैगु जि वाचाका अवश्य न सिस उडा समाज यहाँको चंगु ठुकु ज्याजो उडा वन चुनको जुल उडा समाज याना चंगु ज्याखया बारे छि ढा मासा उडा समाज यान चंगु ज्याखया बारे छि कनि मासा गे च उडा समाज यान चंगु ज्याख उडा समाज दुने चपि व्यक्ति पिन्ता मनु पिन्ते त थाउ भाषेन्यो थाउ लजगा सेन्यो अले थाथमन्त सक्षम जियो कठ मिसा पुचा पाखे यान चंगु ज्याजुल अले उडा समाज यान चंगु ज्या त चोछा बजो सेनि पि जक दया न मजिला सेकी पिन्सन जिम त ठोठो ज्यासेना चंगडो तया छुछुन मिसा पुचा पाखे यान चंगु ज्याख तक जिसु कठका वो ज्या चाहिँ फुक मिस्ट्यासा जिपिन वनेमा जिमसन या मा रे मट्टी तया नेजा वनेमा ल अले जक गुली उरा समाज यान चंग ज्याख वो ज्याइ त पालक सुतालक नेके फाइदे जिमन उडा समाज छगु नुगु पला अथवा उडा समाज बुधबार पट्टिका गु संचार खेले उडा टेगु लजका उडा टेगु मसिका उडा टेगु बुख उडा व्यक्ति नप खना बले यासे न्याका चोंगु ज्याजो उडा सय टकया सिगुनुगो खचुदु गुगुन समाज त न्यानी केन्त अथवा नेचिला वन्त थापिन्स यानागु ज्याखया फक पिने खने दैगो अले मे पिन्स सिगु दैगु या छिसा थम यानागु ज्याइ त चोछा बहजी अले मे पिन्स न सिकी ए उडा समाज तै पिन्स ल ठुली तक यान चंगुदो थते बाला ज्यायन चंगुदो थाउ सन्तति तेता था मचा खाचा तेता नु कथा न्यावन्त इम त नुनुगो ज्याख सेना चंगडो न्याबले पुलाउ खेजक कोचिना चनि म्याक ठुक्त गु उडा समाज आयाना वे चंगो ज्याख त तस्कन चछा बहजो एकको सुबाइ देछन चना गु ठगु मु इ जिमदे ब्याटिला एकको सुबाइ देछन चना छिटा सुबादु जुगना एक चिकपिन्ता उडाटन विभिन्न खेले आबद्धता दु उडाटन विभिन्न खेले सक्रिय दुरहेको दसो ठाउँ ज्याजोस भिकुडु जी उडाट था सात व्यापारिक खेले चक आबद्ध ज्याचो पिठका मसिका वे चोनिगु छोले टुक ठ साहित्य खेले न चोन्याना वे चोबी व्यक्तित्व एको एक खने त त्यो जुले चिसा ठौ सरस्वती तुलादर गु बाख चोमी कठ चिसा वे कट मसि वे कया नुग ख अले वे कन ठागु बाख गोगु ठ न्याका वे चोंगडु बाख चेगु छोले वे कन छुचु योगदान न चुनौडु वे कन नेपाल भाषा न बंग चुंगडु नेपाल भाषा संरक्षण यागु ज्याखेन योगदान दुगु जुल ठुल्या क ठौ जिस वेकन प खलावल ब्याको से वेक नुग ख टाइगु जिला अब सिंचे जिनमी सिकपिन्ट वेक नुग ख यन ढंगा गहे तालले जिमटना सिकपिनिगु रासला सुजाब दुसा ज्याजो एत पालक न्याका उडाटेगु मंका भावना पिजेगु आज कया तुगु ज्याजो न्याकी द सिकपिनिगु ग्वाली दैरेगु आस बलसमा जी कै चिनो जिला ज्याजो जी लिपांगु इले ठेनुगु लिपांगु इले ठेनिगु झोले चिस वंगु पि छकगु ज्याजुले न्यवैगु न्यसया प्याचिलिस बिउपी अस्पिन्ट सिरपा देछागु इ वगुडु वंगु पिछकगु ज्याजुले चिस को न्याना वइचंगु उडास गुबले निसे न्यागु ख तिथि व मिठि सै ढाइदिस ढैगु न्यसले एकको पासमिन स प्याचिलिस बिगुडु स एकको पासमिन स बिगु प्याचिलिसे गोरा प्रथा पाखे
लेगु झोले एतखबा कवया आशिष रत्न ताम्नाकार सिरपा ट्याकेट टालागु दु वेकयत यक्कु भिन्टुना न देशन चुन गुजुल लिसे आशिष रत्न जियात ठगु मसिका जना उडा समाज छे अस्ने हिनेशिया सोटा इलनिसे खुटाटे इटक झया ठगु सिरपा काइदित न जी इना पेन चुन गुजुल अब सिन्जेजनमे सिकपिनसन ठुक ठ निसलिसा कासा फुटिकाया सिकपिनसन उडा समाज बिगु सिरपा ट्याकेट टालै रेगु आशा भलसन जी कैछन गुजुल लिसे केशव स्थापित गु क्षेत्र नम्बर 6 ले वाम गठबन्धन पाके प्रदेश सभा कले उम्मेदवारी बिया अत्याधिक बहुमत ट्याकेट वेक टाला गुजुल वेक टाइन एकको भिन्टुना ज्याजो उडास मार्फटे छन छन गुजुल ज्याजो एजी लिपाङ इलेक्ट्रिन दुगु प्राविधिक भाषा इन भामला दुगु संकेत बिगुनी ठोएठो ज्याजो स जि बायोनिगु उजाफना छन गुजुल हाना मेगुवाले ठुक ठ हे उडास ज्याजो या पी पेकगु ज्याजो जना वेगु बचम बिसे जि बिगे तुलादर न बा हाना मेगुवाले ठुक ठ हे नाप्ला